yikho ngikutshote ezinye izinto kamncane ngiphumile sembuyile ungambakela umsindo so ushuthi ngithule mawubuye kuseni udayi It's lucky amanye amadoda akabuyi aqeda 2 days ubuye kuseni engekho ezindlini sembuyile but ngiyakwazi ukuthi ngilomfazi ngile ndawo yakho uthole njani wona la ama lipstick wathole njani ama lipstick mina ngcobe lipstick uyithole ngaphi ama lipstick lapho kukho yikho phela izwisisa engikutshela khona uMandeva singamfonela la kufonela uMandeva kulosise ngithe bamkhuzi anti kulosise wona ngithe umkhuzi emsislow uza sicabanisa usiloku kufonela uMandeva lesizwe sho akumfonela ngiyamfonela kanti manje ngiyafona usayizwa imana Mandeva usisitwana kanti usisitwana isidakwa phela lapha ndoda kanti izolo lithi bese bengasabona ukwenzakalani ungcoba ama lipstick lapha yonke indawo la ngicela ama lipstick onke lapha ehlathini lapha mana phela ngicela ama lipstick lapha yonke indawo lapha usisa rada sithi bamkhuza udakwa kuba bathi hambe kekhisa abantu bonke khangela ukuthi kathe songathi thombe kule nto ade ngizenza mina sengicela ama lipstick umzimba wonke letha ngimuse khuluma la nkosikazi nawo Mandeva kunjani kathi izolo bekwenzakala nisho ama ubaba sebuye kugcwela ama lipstick siso isigani vele ukhanya vele yena hawo allo usumchazise asikuchazele Mandeva usisitwana umelta akhuzo ngoba iphathe njana umphathi beku right yonke into sinjoyile but nxa umuntu sesifaka amamaka sesipenda sesifika lapha esithala khona songathiwa ngabantu baba hamba besenze ezinye izinto okwaziyo nguthi usenzani ukanti wena lawo leqolo ngicatshuzwa ngani kancabuzana awu la khona lapha kuphela entanyeni uMandeva ukuthi bamcabuzele eqolo lo lesinto ziyacabanisa ngoba lapha songathi thombe mina kulezi izinto engizenza phakathi bamcabuzile unomehluko phakathi kwakho wena unomfazi uMandeva nakanamfazi noma azaqabulo ngomhlaba wonke kathi ubekhetha yena usisitwana ngoba ecabuza ukuthi unomfazi ungasavula amehlo ubona ukuthi umuntu okucabuza endaweni wrong endaweni wrong kanti nxa usudakuya uzibona ukuthi wenzani ngoba umuntu uyaphunga ubamba licabo yekela ukudaba mina ngingcola abanye abantu ababuya ngitshela even omguni basele khona ngani hayi mase ufika kuleyo point yekela ukudaba hawu mina ngikutshela ngikutshela easy ngoba ngikwazi ukwenzakalani nami mfuni yami sengikule ubizwe uthiwa kuyini khona lokho bestawa ungicabuza iphathi ezilongo ngingicabuzile engathani njani ngingazange ngimenze lutho hanti bekucabuzana azibani ukuthi andenza ngapi mina zange ngireturn yena nguyade supply mina no return ngoba okubi lo kanti umuntu akucabuza sena uma supplier nje ube supply mina zange ngireturn so ngisafe hayi awukho safe nakuphela